Kini kedik All India Radio Shillong ke kubor ban puli di kasan di jana kimat bakongsan jong ke kubor. Wanra Menteri Rengbak kami Meghalaya u Konrad ke sangma ya kamang tengka arajar arpulai. Kabaduna da sihajar praspa sau kundai kelutengka. Ka Sarkar India kelala ban penmi no ya barok ki samla puli ki besakut hasumi jong kari Ukraine. Pentep ketenat ki kambari. Bat mentah kesini on new vote na kebentak ke election nong mikmat syaki darbar thawaan jong ke Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh bat Uttarakhand. Haswa mene ya syaki kubor ki babnya kani kelong kejing penbena. Nakadaw ba kejing don jong kibri ki bayo kejing pang COVID-19 kanang ye kiu ha ki babun ki benta jong kari India ka All India Radio ka kentu ya barok ki nong sengap. Ban long ki bapet ngor bat ban IT kapurai la dia bat yarap lemru iki bede kentup ru ye ki kena ki bakhat san hadu khat prasnem karta ban shem ye kini ketika yada nakada buknyang jingpang coronavirus balak ladur u omicron ulabu jingma da ka jing sapryang stat ka jong u songo ba ban yai beteng ban but ye kini ki lightly ki kendon yada ki besuk ban le kata deng ye ki jingda khman yar pen paji ne ki begi para brio da army da bat pikir bandek khoj ya ka khmat bare kikti na ka benta ki jingtip ba ki jinglam ti ki bedan kam ha ka be de bo COVID-19 phone how national helpline number not iwe ar lai khandai nyo pranot sound real bat u iwe not nyo san u Meghalaya helpline na ka benta COVID-19 u de u iwe not pra bat u iwe not nyo not ini phamita shaki khubor ki babnia Menteri Rengbak kami Meghalaya u Konrad ke sangma nim ke sengi lo wanra ha ke yin dorbar tauan ya kamang tengka ke baduna da siajar praspa sau pundai kelut tengka na kamenta usnam arajar arpulai bat ulamang palat sau pra na ke sispa na ke jingkhen ye ke jinglut kamang tengka baro na ke bentaban penut long ye ki thong kata ke sustainable development goals jong ke jela Menteri Rengbak ubabat ru ia ketenat pelatengka jong ke Sarkar jela ulapan benta ya kat tu kat ni kamang tengka na ke benta ki kenthai ki samla bat ki thong kentiu ya karoi kaman jong ke jela ki ba ke jela ka tmu ban pen urlong klem da odor khajna ai shu na lor ka balabo na ke benta usnam arajar arpulai Menteri Rengbak doong ba ke jingkhen kelum ya baro ke jinglut jing sem kabla don jingkhen na kabenta usnam arajar arpulai kalong khandri hajar nri phupra klur tengka bat ka jinglut kabla khen bat kaba la ban kunjo kan poi saka khatnyu hajar khandai spa khatnyu klur tengka kabalong bakadang duna sa 0.iwe 0.san nakashi spa jongka gross domestic product jongka jela habak tak apat ya ki sinjam hakikam penroi balatre kam dak Sarkar jela u Menteri Rengbak loong baka pisa kadang duna shibun ya ke badan kam kumta ke Sarkar kadang persang ban yulat ban pendap ya ke baduna ban pensha helor kini ki junduna Sarkar kelasna ya ar punriu teli ki surok ki ba kongsan bat kala ele ru ban penyeso ki thanyong kendong de ki surok ki babha Nelor kani ke Sarkar labu jing terwaru ban kentiu ya kamang tengka da arpupra na ka sispa na ka benta ka tenat ka kot ka khya. Susu Menteri Rengbak oleh itu ba ke Sarkar la pentri kam ya ka polisi ke batmai na ka benta kinong rem. Kat haduk menta leng ba ka fokus arpun hajar praspa ri punyongut ki nong rep ki legyo jing mentoy. Haba jubah bahlor ke jingkeli belawan ra da ubat piti saukme Menteri Rengbak ula benrap susu da ke baong ba ke Sarkar kadang sander ye ki jing trekam ban thau susu ye ki yo nong rep bat ye ki lat lenti ki badan kam khnang ba ki jing mi na ka kam rep kin kala long ke jing mi ki badan dor Menteri Rengbak ula ong ba ke sin jam ke bala sim da Sarkar ye ki nong sengkam ke bala tip ka prime kan ai jing to ye ki nong rep bakin yai biteng hakakam hakabau doong bakin nong sengkam kilong kilat penyeso ki barat ba ha pedeng kinong rem bat kiyo ki hat hakaling puli puthi late ya ars pa pratli ki ying school secondary bat sa shis pa khatwi tli ki ying school ondang teishu susu Menteri Rengbak lawan ra e kijing terwa ban mang tengka na kabenta ki we di kitna tregam ki bakentu be ka transport ki company boarding hakatnat home police ka information technology hakikam jungok kai perthei hakikam thanjang
ki kooperatif badru karep karyang na kabenta usnem mang tengka arajar arpuar arajar arpulai haba ajuba balor ke jingkren jo ulan ke bahnin ke sengi menteri rangba uloong baka sarkar ke layak syakmat ha ke kampen bet ya ke jing ka japut na ka daw baka sngo ban bat perkheng ya ke nu ke pang kan mirap setia haba kentat halor ke jing kentho na ka Trinamool Congress kabadan ha ka liang persyak kabalaong ba ka sarkar kay le ban pendem bat ya sungsu jumbut para maki bat ka sarkar Assam ha ka bedi ba ka kam ka japut menteri rangba uloong ba bansu penne ni yai ne bet ha ka ju kanong rim kabalayatan la slem ha kana mirap satya haba ka jingi kren pen bet kedang ya haswa kan ye ha ka kenta kali jingkeli menteri rangba ulo pentem baka sarkar kan saya sami gijing tip ki babnya jong ko sekolah MOU balai soi bat ka Assam ha ka bede ba gijing penbet ye uput hakin ritli ki jaka bat ye kan ni kan saya sam ha ka por ko bapiang kani kelong ke jubab jong menteri rangba halor ke jingkeli ke belabu da ka MLA na ka sen Congress ka kong amperin lengdo kani ke kubor kawan sepina ka All India Radio Shillong katanat ki kambari jong ke sarkar India kalau ong ba barok ki samla puli nong India ki badan hakanong ba sumi jong keri Ukraine kila yu lat bani na kategori lengba ke Twitter unong aiktien katanat ki kambari u arindam bakchi ulo ong ba keri India kala yu penilut ya barok ki samla puli nong India ki badang sakut hasumi bat menta kidang don hakalenti ban let sha Poltava na Poltava kini ki samla puli kin selet pat de kirel syakapang set ni jong Ukraine o bakchi ule yetu baleng ba ka operation Ganga ka bakari India ka pentrikam bandit chawi kinong India ki badan hagari Ukraine ka badang don hapeng katma lapen kre bandit chawi ki tegi samla puli ki badang don ha kategori bakin wan paino shalaka jongkari ka jingno vote ha ka bede bat ka jingji nong mikmat Shaki dorbar thawan jong ki jela ki beladep penlong shen ki election ki bakan thop ya ka Goa, Manipur, Uttar Pradesh bat Uttarakhand on penlong mentagasngi nalor kini ka jingyo vote mentagasngi kan long ru na ka benta ka election siteng samoy jong ka Majuli constituency jong ka jela Assam hakawe pat kaliang ka jing thap vote biang ha ki nyutli ki jaka thap vote ha Manipur kala long nen kusngi ya ka jing thap vote biang nen kusngi la penong hapdeng ki jing pahara ki ba perkheng bha menteri ubari kimi katna penroisar uba asngaw balang dhar nen kusngi lo pentip ha ga yindor bar ba ka sarkar kadang wat jaka na bentaban penlong jaka thenyut ka bapura na ka benta ka sorjo wai ba ki jaka ki ba markham haba juba be ke jingkeli ke bala wanra do MLA na ka seng United Democratic Party uba Nujorki sungo halor ke jing e na ka benta ka jaka the syndrome uba dhar bla benrap da ka baong ba ka sarkar kan te ye ka jaka penpra syndrome ka batrekam de ki kor ki bor katgum ke jing start science kata ka scientific processing plant bat ye kan ye on le na kloy kat balak ka office jong ka district Rural Development Agency DRDA East Khasi's District Shillong kala rakhi ka District Level International Women's Week nin kusngi ha ka kamra jingelang jong ka Office Deputy Commissioner Shillong ha ka ba ka Additional Deputy Commissioner jong ka East Khasi's District ka kong di pawa kala pensyong kun ye ka jingrakhi kum ka kong san ki ka tu ni ki benta ki ba kong san jong ni jingrakhi nin kusngi ki kenthop ye ka jing pen kop buram ya lai pusan ngut ki dukhat jong ka Women Job Card Holders na barok khatwit li ki Community and Rural Development Block hakabidi ba ko kubor jing pang COVID-19 ha Meghalaya nin kasngi sa khatwingut ki bre ki la yo thmai ki jing pang COVID bat menta barok ki berang don ha pedeng kani ki jing pang ha Meghalaya ki don chispa arun ringut la yo jing henru ba sa khat sangut ki be pat kinong pang COVID ki bela kot nin kasngi kabala kengtiu ya ke jingken ya baro ki bela kot ne ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya kat adu menta syaka khandai pu hejar khandai spa kat laingut kat tu ni ko kubor kelakut kabala wan sepina ko All India Radio Shillong